Igicamunsi cyiza mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi kuwa gatatu tariki ya 17 ukwezi ni ukwa 12/25 tubura iminsi mike cyane kugira ngo dusoze umwaka 2025 ari nako twinjira muri 2026. Hanyuma rero ikaze mu makuru yacu mu buryo busa nk'ubutunguranye cyane. Nta muntu n'umwe wabitekerezaga ko Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi bashobora kwinjira mu mujyi wari umaze iminsi warugaruwe n'inyeshyamba za M23. Gusa ariko nakubwira ko ku munsi w'ejo mu rukerera kare cyane aribwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga ko zari zagiranye ibiganiro na M23. Uwitwa Corneille Nangaa ni umuhuzabikorwa w'izi nyeshyamba za M23 bavuga ko barwanya uburenganzira bwabo mu burasirazuba bwa Congo, yaje gusohora itangazo rikomeye cyane mu rukerera abantu babyukiyeho ndetse batungurwa no kumva ko M23 hadaciye kabiri ihise iva muri uyu mujyi wa Uvira. Ni umujyi wa kabiri ukomeye cyane nyuma ya Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, kandi ukaba umujyi ufite icyo uvuze cyane ku bukungu bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi, bitewe nuko hari ubucuruzi nyambukiranya imipaka buba ku mpande zombi kandi bwinjiza agatubutse kuri buri gihugu, yaba igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ikindi, wari umujyi ukomeye cyane ku barwanyi cyangwa se ikuru ry'ingabo za leta mu gutegura ibitero bakundaga kugaba kuri izi nyeshyamba za M23 mu bice bitandukanye bari barimo muri Kivu y'Amajyepfo, bifashishije indege za drone Sukhoi 25 ndetse n'ibindi bitero byose byo ku butaka. Mu buryo rero butunguranye amakuru angeraho aka kanya, muze mvugana n'umunyamakuru wacu uri muri kariya gace, aravuga yuko uwitwa Evariste Ndayishimiye ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, nyuma yaho ingabo ze zikubiswe zigahambirizwa ku mbaraga zigasubizwa mu gihugu cy'u Burundi, bivugwa ko abandi bagera kuri 400 cyangwa se muri 400 bamaze kugwa muri imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Ejo bundi mu cyumweru gishize, ejo bundi ahangaha mu cyumweru gishize ubwo imirwano yari yafashe indi ntera hagati ya M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta, ubwo harimo FARDC, harimo ingabo z'u Burundi, harimo FDLR. Bivugwa ko ingabo z'u Burundi nizo zari ziri imbere ku murongo w'urugamba, ari nazo zaje kugira zatakariza ubuzima bwinshi cyane. Hari n'andi makuru nahoze mbona mu kanya gatoya yuko abarundi benshi cyane bari mu kiriyo, ndetse imiryango y'abasirikare batangiye gushyingura buri umwe kuko ni benshi cyane baguye muri bitero. M23 yari ifite umuvuduko udasanzwe, yifuzaga gufata uyu mujyi wa Uvira, nubwo mu buryo butunguranye yaje kuvuga yuko hari ibiganiro yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baza kwiyumvisha yuko mu gushyigikira inzira y'ibiganiro bikomeje kubera iduha mu gihugu cya Katari bakwiye kuba basubiye inyuma bakava muri mujyi ugakomeza kugenzurwa na leta. Neva bivuga yuko nyuma yaho ingabo z'u Burundi zimwe zitazashyikirirwa igihugu cy'u Burundi zikomeje kwa muri kariya gace zifitwe na M23, bivugwa yuko mu buryo bw'ibanga yaba yarahamagaye witwa Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bakumvikana yuko bagomba guhamagara abarwanyi ba M23 kugira ngo mu by'ukuri barebe uburyo M23 niyo yagenza gahoro, hanyuma ibiganiro biri kubera iduha mu gihugu cya Katari bikazatanga umusaruro, kandi cyane cyane uhengamiye cyane kuri abarwanyi ba M23 ko ibyo bifuza ni ibintu biri clear. Ndetse bivuga ko Perezida Felix Tshisekedi yamwumvise vuba bitewe n'ubwoba, yaravuze ati niba bageze muri Uvira baraza gufata za Chopo, baraza gufata za Kalimi, baje za Katanga, hanyuma nta kindi kiraba gisigaye bazahita bansanga ngaha i Kinshasa, bibe iherezo rye ku butegetsi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni nako byari bimeze kandi kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Nakomeje kubabwira yuko uyu mujyi wa Uvira ni umujyi ufite icyo uvuze mu buryo bukomeye cyane mu buryo bw'ubukungu ndetse n'urugamba, ariko nanone kandi ni umujyi uturanye n'umurwa mukuru w'ubucuruzi wa Bujumbura. Bivuze ngo kuva muri Uvira ujya mu gihugu cy'u Burundi hariya za Bujumbura ni ibirometero 25 ku muntu ushobora gukoresha wenda ubwato, ariko bikaba ari ibirometero bigera kuri 35 ku muntu ushobora gukoresha inzira y'amaguru. Bivuze ngo rero cyari ikibazo gikomeye cyane ku butegetsi bwa Perezida Neva, ndetse bivugwa ko kuva Uvira yafatwa Neva yakomeje gukaza ingamba z'umutekano kugeza nafashe ingingo yo gufunga uyu mupaka, bituma abanyekongo benshi cyane bari mu bikorwa by'ubucuruzi muri RDC kuva uwo munsi babura uko bataha. Ariko M23 yavuga ati aba ni abaturage, ni abaturanyi bacu, ni bagenzi bacu, ntabwo
twabima uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cyabo. Niko guhamagara Perezida Ndayishimiye, hanyuma bamwumvisha ko abaturage bakeneye gusubira mu gihugu cyabo kujya kureba imiryango yabo, baza kwemeranya ko bagomba gusubira mu gihugu cyabo, ariko uburenganzira barabuhabwa. Hanyuma Neva aza gusaba aba barwanyi ba M23 ko banamwoherereza za ngabo z'u Burundi zafatiwe ku rugamba. Igitekerezo M23 yumvise ndetse inamwizeza ko igomba kubikurikirana bikabyashyirwa mu bikorwa, ariko nayo ishyiraho ibwiriza cyangwa se isaba Perezida Ndayishimiye ko mu gihe yaba yifuza ko abasirikare bafatiwe ku rugamba, bivuga ko abarenga 800 bose bafashwe bugwate n'abarwanyi ba M23, nabo bati hari abandi banyekongo bahungiye mu gihugu cy'u Burundi, twifuza ko mwafungura imipaka nabo bakagaruka mu gihugu cya Kongo muri ya mujyi wa Uvira, cyane ko amahoro yamaze kuboneka kugeza magingo aya ngaya. Neva rero Ndayishimiye uko kugera mu gitondo cy'uyu munsi ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 2025, bivuga ko yahuriye na Felix Tshisekedi ndetse na Corneille Nangaa, barimo na General Sultan Makenga. Aba nibo bari kurwana ubutegetsi bwa Kongo, ariko igitutu cyabaye cyinshi cyane ku butegetsi bwa Kongo. Baravuga bati reka mu by'ukuri mwe gukomeza, ahubwo tutangire turebe uburyo dushobora gushyira mu bikorwa ibyo mwahoze mwifuza kuva kera. Ndetse ati ibiganiro by'Idoha birakomeza. Hari n'andi makuru avuga ko bitwa Bertrand Bisimwa, uyu nguyu umuyobozi wungirije mu bya politike wa M23, we yamaze kugira Idoha muri Qatar. Muri ibyo biganiro bigomba kuberayo, gusa makuru tutabashe gukura ngo tumenye neza ni niba abahagarariye leta ya Kinshasa nabo baba baramaze kugera he, baba baramaze kugera Idoha muri Qatar. Ibutsa kandi ko uyu mujyi wa Uvira wateje imagara mu buryo bukomeye cyane, ndetse navuga ngo bisa nkaho byashyize igitutu ku gihugu cy'u Rwanda, kuko ibihugu bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudage, Denmark, Ubusuwisi, byose byagize gutya byandika itangazo rikomeye cyane risa nkaho ryanangiza igihugu cy'u Rwanda, babasaba ko bakwiye kuvana ingabo muri Kongo. Ingingo ariko u Rwanda rwakwinze kuvuga yuko ari rudashobora guha agaciro bitewe n'uko rwagiye ruhakana kenshi cyane ko nta ngabo rufite mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo ko bo bakomeza gushinja Kongo kwifatanya na FDLR, uyu mutwe w'abarwanyi w'iterabwoba rwa mitetsi w'igihugu cy'u Rwanda wagiye ukongeza ingengabitekerezo ya jenoside mu burasirazuba bwa Kongo, bagafatanya n'izo ngabo z'u Burundi. Bati rero mu kubura icyo iyo miryango mpuzamahanga n'ibyo bihugu bikomeye cyane by'ibihangange bivuga, yitwaza ku Rwanda rw'abarufasha M23 kugeza magingo ngaya ikomeje gukora utuntu twayo buhoro buhoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twitega iki rero? Twitega iki ku biganiro biri kubera Idoha muri Qatar? Twitega iki ku biganiro u Rwanda rwagiranye na leta ya Kinshasa bigizwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amasezerano amaze gushyirwa mu kone ibihugu byombi? Ese koko biraza gutangira gushyirwa mu bikorwa kuba uyu mujyi wa Uvira amaze kurekurwa? Ni ikibazo buri muntu wese ashobora kwibaza. Namwe muraza kujya muri comment section muze kutubwira uko mubyumva muri rusange. Nkuko nabivugaga rero, ikinyamakuru BBC gahuza miryango cyandikira birumvikana hirya no hino ku mugabane wa Afurika, ariko cyari cyanditse inkuru yagarukwaga kuko Uvira amaze gusubizwa leta. Bagize bati umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangaje ko ugomba kuva muri uyu mujyi nyuma y'iminsi igera kuri 5 ufashe uwo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ati mu tangazo ryo kuwa mbere ariko yatangaje mu gitondo cyo kuwa kabiri, umuhuzabikorwa wa AFC M23 Corneille Nangaa yavuze ko ibi biri mu rwego rwo gusigasira intambwe zirutse guterwa mu biganiro by'Idoha muri Qatar hagati y'uwo mutwe na leta ya Kinshasa, aho bafashe amahame shingira agera ku 8. Bivuga ko amahame shingira agera kuri 2 yo nta kibazo, ariko 6 agomba kugenda aganirwaho muri hame kugeza ubwo byose bizajya ku murongo. Agize ati rero Alliance Fleuve Congo M23 izakura ku bwayo nawe igishije inama ingabo zayo umujyi wa Uvira bijyanye n'ubusabe bw'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntiyavuze igihe ibyo bigomba kubera. Mbere Corneille Nangaa yari yaratangaje ko amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC yashyizweho umukono muri kwezi na Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi ku buhuza bwa Amerika atareba uwo mutwe.
nyuma yaho mu gitondo cyo kwa kabiri umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje video ku rubuga nkoranyambaga rwa X uko bigaragara yerekana imbaga y'abantu bari mu muhanda bagenda bafite ibyapa bamwe bavugira hejuru bati dushyigikiye M23 muri Uvira. Nacho leta ya RDC rero itangaza kuri iki cyemezo cya M23 Kinshasa yakomeje gusaba ko M23 iva mu bice byose yafashe, ivuga ko ubusugire bw'icyo gihugu bugomba kubahirizwa. Nibisobanutse neza icyateye M23 gufata iki cyemezo cyo kuva muri uyu mujyi wa Uvira yari yarafashe kuwa gatatu ushize, ariko itangaje binyuma yuko kuwa gatandatu Amerika yari yamaganye ibikorwa by'u Rwanda mu burasirazuba bwa RDC isezeranya kugira icyo ikora kugira ngo amasezerano y'amahoro i Washington DC atangire kubahirizwa, no kuvuga hagati y'u Rwanda na RDC na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yavuze ko ibikorwa by'u Rwanda mu burasirazuba bwa RDC ati honyorwa rigaragara ry'amasezerano i Washington yasinywe na Perezida wa Amerika Donald Trump. Kinshasa n'inzobere za ONU bashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 mu kuha imyitozo abasirikare, ibikoresho no kuha amategeko. U Rwanda rukabihakana ruvuga gusa ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka yarwo. Kinshasa na Amerika bakaba bakomeje gusaba ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa RDC. Hagatonga Kigali n'izo raporo za ONU banashinja Kinshasa gukora n'umutwe w'inyeshyamba FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera mu burasirazuba bwa RDC. Kinshasa ikabihakana ikavuga ko nta gahunda ya leta iriho yo gukorana na FDLR, ndetse mu gihe cyashize yaburiye ko umusirikare wayo uzafatwa akorana n'uwo mutwe azabihanirwa mu buryo bw'intangarugero. Umusesenguzi w'umunyamerika witwa Professor John Stearns yari yabwiye BBC ko ufata Uvira kwari uko kwagura ubutaka bwa mbere bunini cyane M23 ikoze kuva ifasha umujyi wa Bukavu, murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo, muri Gashyantare uyu mwaka nawo waje kwiyongera kuri Goma, murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. M23 yafashe mu mpera za Mutarama ku kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2025. Urumva ama operation atandukanye: operation yo gufata umujyi wa Goma, operation yo gufata Bunagana, operation yo gufata Bukavu Kivu y'Amajyepfo, operation yo gufata Uvira na umujyi wa kabiri muri Kivu y'Amajyepfo. No kuvuga ngo M23 mu byo kuri uyu mwaka yakoze akazi gatoroshye. Hagati aho ngaho Colonel Nangaa yavuze ko M23 yafashe iki cyemezo ubwayo nk'ingamba yo kubaka icyizere mu rwego rw'amahirwe menshi cyane cyane ashoboka gahunda y'amahoro y'Idoha muri Qatar ngo igere ku ntego yo gutanga ibisubizo birambye ku ntambara. Yavuze ko mu gihe cyashize ingabo za DRC FARDC n'urugaga rw'imitwe y'abanyekongo ifatanya nayo yitwa Wazalendo hamwe n'abandi bafatanya nazo bashatse gufatirana ingamba nk'iyi igamije kubaka icyizere, bakisubiza ubutaka M23 yari ivuyemo, ndetse kandi bakibasira n'abaturage bafatwa ko bashyigikiye uwo mutwe nk'uko bakomeje kugenda babivuga. Yasabye ko abahagarariye gahunda y'amahoro bafata ingamba zo kwirinda ko ibyo byakongera kubaho, zirimo nko gucunga neza umujyi wa Uvira, kuwukoramo abasirikare, kurinda abasivili n'ibikorwa remezo, kugenzura agahenge ndetse no kohereza ingabo zidafite uruhande zibogamiyeho. FARDC ihakana kwibasira abasivili, ndetse kandi mu gihe gishize yashinje M23 ubwicanyi n'indi hoterwa ryibasira abasivili ndetse no kurenga ku gahenge. M23 bihakana. Colonel Nangaa yanashimangiye ko M23 itazemerera imitwe y'inyeshyamba irwanya ubutegetsi bw'u Burundi ikora muri burasirazuba bwa RDC gukoresha uturere twabohowe na M23 nk'ahantu ho gutangira ibikorwa bibi ibyo ari byo byose byahungabanya umubano mwiza w'abaturanyi hagati y'ibihugu byombi. Iyi ntambara yongeye kwaduka mu mpera z'umwaka 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 ihagarara ikongera ikubura ku mpande zombi, ku ruhande rwa leta ya Kongo ndetse n'aba barwanyi ba M23. Hanyuma mbere gato yuko n'ubundi nkomeza ku makuru avugwa ari za Uvira, reka mbanze ngaruke mu nce gato mu gihugu cy'u Rwanda mbabwire ko Perezida Paul Kagame kuri wa 15 koza 2025 yakira abayobozi b'ibigo mpuzamahanga bishora imari mu nzego zirimo amahoteli. Yabakiriye mu murwa mukuru n'umukuru w'igihugu barimo umuyobozi mukuru wa Harim Group Hotels and Resort Investment Maldives ndetse na GIH Global Investment. Mohamed Ali Jana umuyobozi mukuru, ndetse n'uwita Hassan Abu Group Hassan Abud
ndetse na Ahmad Aboud ushinzwe imari muri Hassan Abu Group. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Village Urugwiro byatangaje ko Perezida Kagame n'abayobozi baganiriye ku mahirwe y'ishoramari mu Rwanda mu nzego zirimo amahoteli yo ku rwego rwo hejuru ndetse no mu kubaka amacumbi. Harimo Group ni itsinda ry'ibigo bitandukanye bifite ubunararibonye mu ishoramari mu rwego rw'amahoteli yo ku rwego rwo hejuru n'amacumbi, bikanatanga ubujyanama mu ishoramari. Yagize uruhare mu kubaka amahoteli akomeye cyane ku isi arimo Anantara, Banana Island Resort iherereye muri Doha muri Qatar, ndetse na Waldorf Astoria Maldives itafushe mu birwa bya Maldives. GIH ni ikigo kigira uruhare rukomeye cyane mu ishoramari ndetse no mu bujyanama ku ishoramari, gifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'Abarabu Pluto, nayo yibanda cyane mu bwubatsi bw'amahoteli n'amacumbi. Kubera izina iki kigo cyubatse, uwitwa Jana ukiyobora yawe inshingano zitandukanye zirimo iy'umujyanama wihariye w'umuryango w'abibumbye mu bijyanye n'ubukerarugendo, perezida w'umuryango ushinzwe ubwubatsi muri Maldives ndetse na perezida w'urugaga rw'abakoresha muri Maldives. Hassan Abu Group yashinzwe na Hassan Aboud mu mwaka w'1994. Aboud ni umushoramari, umucuruzi n'umugiraneza uzwi cyane mu bijyanye mu bucuruzi bw'imodoka nshya, izakoze n'ibikoresho byazo bisimbura ibifite ibibazo. Iki kigo rero gikoresha ishoramari mu zindi nzego zirimo urw'amahoteli n'amacumbi, ubuzima, gucuruza ibyo kurya no mu itangazamakuru. Gifite amashami muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Australia ndetse n'igihugu cy'Ububiligi. Tugaruka rero muri Uvira, ifatwa ry'umujyi wa Uvira wa gatatu ukomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo nyuma ya Goma ndetse na Bukavu rikomeje kurikoroza ku buryo rero udakurikiranira hafi bibera mu karere yagira ngo niwo munini wa mbere abarwanyi ba FC23 bigaruriye. Igitutu ku Rwanda cyariyongereye, Burundi bushya ubwoba budateye kabiri, kandi abarwanyi batangaza ko bahise kuva muri uwo mujyi. Kubera iki rero? Kubera iki hadaciye kabiri abarwanyi bahise batangaza ko bavuye muri uwo mujyi? Ku isaha saa 8 n'igice zibura iminota 2 mu gicuku cyo ku itariki ya 16 Ukuboza nibwo umuzabikorwa wa FC23 Corneille Nangaa yashyize kuri X itangazo ryatunga abantu bose rivuga ko abarwanyi b'ihuriro rihanganye n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi biteguye kuva muri Uvira bagezemo ku itariki ya 9 Ukuboza 2025. Benshi bacitse urondogoro bibaza ikibaye, ariko abazi neza ibya politike babonye ko ntabwo igikuba cyacitse. Bibuka ko no ku 22/25 Alliance Fleuve Congo M23 yatangaje ko yakuye abarwanyi bayo umujyi wa Walikale bari bamazemo iminsi 3 mugwa amahirwe ibiganiro by'amahoro. Kuva muri Uvira nabyo biri muri uwo murongo, kuko ni intambwe igamije kongera amahirwe ingufu ziganisha ku biganiro by'amahoro bikomeje kubera i Doha muri Qatar nk'uko Corneille Nangaa bitangaje. Ku ruhande rwa FC23 kuva muri Uvira si igihombo cyangwa se gutsindwa, ni ikimenyetso ahubwo gikomeye cyane cy'uko iri huriro ritimirije imbere intambara ko ishyigikiye inzira y'amahoro. Ryasabye kuva muri 2017 mbere y'uko General Sultan Makenga ava muri Uganda, aho yari yarahungiye agasubira amashyamba ya Kongo, n'abasirikare be bakerekeza umututo ku ngabo za Perezida Felix Tshisekedi guhera mu mpera za 2021 kugeza uyu munsi wa none. Imirwano ikaba ikomeje kuba hagati aho abakurikirana ibibera cyangwa se ibirebana n'ibiganiro by'amahoro barabizi ko uko uruhande rwigaruriye agace runaka birwongereje ijambo ku meza biganiro. Ijambo Alliance Fleuve Congo M23 yari ifite muri 22 yarigaruriye Bunagana, gusa ntaho rihuriye n'iryo igira uyu munsi nyuma yo kongeraho Goma ndetse na Bukavu. Nta na kimwe kandi Perezida Felix Tshisekedi arubahiriza mu byemeranyijwe hagati ya Kongo na FC23 mu biganiro byatangijwe na Qatar nk'umuhuza hagamijwe kurangiza intambara. Mbabwira ko ifatwa rya Uvira ni ikimenyetso cyo kwibutsa Perezida Felix Tshisekedi ko nakomeza kudindiza ibiganiro by'idoha FC23 ikitegwe no gukoresha umututu bibaye ngombwa cyangwa se imbunda. Gukura rero abarwanyi muri Uvira nabyo wabirebera mu mbona ya diplomasi yabona ko ari ikimenyetso cy'uko abarwanyi ba amahirwe ibiganiro by'amahoro mbere babona ntacyo rero byatanze bakishakira ibisubizo. Kuba byibuka neza, ifatwa rya Uvira ryabaye nyuma y'ibyumweru FC23 itabaza amahanga ko hari ibitero bikaze birimo ibyo ku butaka ndetse no mu kirere bikomeje kugabwa ku birindiro byayo ndetse no mu midugudu ituwe n'abanyamurenge bikozwe n'ihuriro ry'ingabo za Kongo, iz'u Burundi, abacansho bazungu, imitwe yibumbiye mu cyiswe Wazalendo ndetse n'imitwe y'iterabwoba ya FLN na FDLR yashinzwe n'abanyarwanda bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Nyuma y'amatangazo atabarika, isi yose isa niyavuniye ibiti mu matwi. Aba barwanyi batangiye gusubiza inyuma ibyo bitero, bigarura imijyi ya Katogota, Ruvungi, Rubarika, Mitimbiri, Gegera,
Mutarure na Sange mbere yo kugera muri Uvira. Haba Alliance Fleuve Congo M23, haba Wazalendo n'igisirikare cya Congo FARDC bose batangaje ko abarwanyi bafashe Uvira nta mirwano ikazibaye muri uyu mujyi. Ihoro ry'ingabo za leta zirwanira Tshisekedi ryari ryakubiswe izakabwana mu mirwano yabereye mu duce turi mu nkengero za Uvira, bituma zihava ndetse zihungira Bujumbura mu Burundi no mu ntara Tanganyika mbere yuko abo barwanyi bigarurira uyu mujyi. Nubwo AFC M23 yatangaje ko ivuye muri Uvira, nta gitangaza cyaba kirimo ejo cyangwa se ejo bundi itangaje ko yahishuye ibyo bizagenwa n'imyitwarire ya FARDC ndetse bayifasha nibongera kandi kwikusanyiriza muri uwo mujyi bakica abasivili bakagaba ibitero kuri Alliance Fleuve Congo M23, nta kabuza izabasubira bongere bakwire imishwaro. Igitutu rero ku Rwanda, bamwe mu banyamakuru ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga kimwe n'abandi batanga ibitekerezo mu bya politike babonye itangazo Corneille Nangaa yasohoye bavuga ko amatangazo n'imbwirwaruhame cyangwa se za discours bimaze iminsi byamagana u Rwanda kuva Uvira yajya mu maboko ya M23 byatanze umusaruro. Uko ni ukwibeshya kuko izo mbwirwaruhame n'amatangazo bose bavugaga ko ngo u Rwanda rwarenze kubikuye amasezerano Washington DC, nyamara imirwano yagejeje ku ifatwa rya Uvira ntirebwa n'aya masezerano ahubwo irebwa n'ayidoha. Amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Congo ku buhuza bwa leta zunze ubumwe za Amerika agamije kubaka icyizere ndetse no guhosha umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi, kurandura burundu umutwe wa FDLR umaze imyaka 30 uhungabanya umutekano w'u Rwanda n'akarere ndetse no gukura ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho kubera ibikorwa by'uwo mutwe. Amasezerano hagati ya Congo na FARDC na AFC M23 ku buhuza bwa Qatar niyo ajyanye no guhagarika imirwano iri kubera Murasirazuba bwa Kongo hagati y'izi impande zombi zihanganye. Ibibazo byatumye rero abarwanyi bafata intwaro bigakemurwa mu nzira y'amahoro. Icyakora bizwi neza ko aho ariho hose ku isi abarwanyi bahanganye na leta y'igihugu haba hari ikindi gihugu gishobora kunyuzwaho ubutumwa bubagenewe mu buryo bwa diplomasi. Urugero nko kuri Hamas ubutumwa bunyuzwa kuri Qatar cyangwa se Misiri, bikaba byizewe ko uwo mutwe wabasha kubwumva. Ibihugu birimo Kenya na Afurika y'Epfo nivyo byanyuzwagaho ubutumwa bugenewe abarwanyi ba TPLF bo muri Tigray ubwo bari bahanganye na leta ya Ethiopia. Kuba rero ubutumwa bugenewe AFC M23 bushobora kunyuzwa ku Rwanda n'ibintu bisanzwe, gusa ntibisobanuye ko bahita rero babwemera. Mu kiganiro agiranye na Jeune Afrique mu kwezi kwa mbere muri 2023 Perezida Paul Kagame yagize ati kubirebana na M23 bishobora kugera naho mvugana n'abayobozi bayo, ati kuko nubundi bari ku mipaka yacu kandi ibiganiro bya Nairobi na Rwanda byo ubwabyo bisaba ko abaho rero kuganira n'imitwe yose itwaje intwaro harimo n'uyu. Ati birasobanutse kubw'ibyo natanze ubutumwa kuri M23 nsaba abayobozi bayo guhagarika imirwano bakava mu bice bari barigaruriye n'ibintu bemeye. Ikibazo ni ingabo za Congo zabyuriyeho zigatangira kubagabaho ibitero mbere yo kongera gutsindwa. Tariki ya 11 Ukuboza 2025 ubwo Perezida Paul Kagame kandi yakiraga indahiro z'abayobozi bashya yavuze kuri ingingo, avuga ko kuva mu mujyi wa Walikare kwa AFC M23 Perezida Paul Kagame yagize ati niba mwibuka ahantu za Walikare hari imirwano yahabereye ndetse abadufashije kugera kuri amasezerano baradusabye ngo dukoreshe ubushobozi bwacu dusabe bariya bari bagiye za Walikare bahave none bahereho bashaka uburyo bwo kumvikanisha abantu. Twinginga bari barahafashe barwana hariya hakurya AFC M23 barahava basubira inyuma. Bakimara kuhava ingabo z'abanyekongo zirahinjira zirafata, tukabwiriza inshuti zacu zadusabaga ngo tugira icyo dukora, tukabwira tuti ese ubu muzongera kutubwira ngo dufashe tubikore kandi haba ibintu nk'ibi. Nkuko Corneille Nangaa yabivuze mu itangazo yasohoye, abarwanyi ba FC M23 kandi bavuye muri Uvira ku busabe bwa Amerika mu gw'amahirwe y'ibiganiro by'Doha. Aho rero ntiyavugwa ngo igitutu cyashyizwe ku Rwanda kuko sigo rwari ruri muri Uvira kandi ni ruri mu biganiro bya Doha. Igishoboka nuko u Rwanda rwanyuzwaho ubusabe bwo kuvuga bwo kubwira AFC M23 ngo ive muri Uvira, yakumva ibyemera ikabikora, yakumva itabyemera ikaba yahaguma muri rusange nkuko bikomeza kugenda bivugwa. Uburundi rero bwahiye ubwoba. Ifatwa rya Uvira ku Burundi rero ryabaye nko kuba warumvaga intambara makuru hanyuma ugashiduka igeze ku marembo y'urugo rwawe. Perezida Evariste Ndayishimiye yorezaga ingabo muri Kivu ya ruguru, ntiyigeze kandi atekereza ko imirwano yaturuka mu birometero ibihumbi ikagera mu birometero 25 uvuye i Bujumbura. Uretse kuba Uvira ariyo nzira yonyine isigaye Burundi buboneramo ibikomoka kuri petrol, isukari, amavuta n'ibikomoka ku buhinzi biva muri Congo nyuma yo gufunga imipaka n'u Rwanda
mu kwezi kwa mbere 2024 ubwoba bwa Ndayishimiye kandi bwanashingiye ku basirikare be yibazaga uko bari buve mu birindiro bari barashinzwe muri teritwari za Uvira, Fizi na Mwenga. Yanatinyaga ko AFC 23 ishobora guha inzira umutware w'Itabara urwanya ubutegetsi bwe ukinjira mu Burundi. Icyakora AFC 23 yamubwiye ko yiteguye guha inzira abasirikare be bagataha niba babyifuza, imusezeranya kutazemerera Itabara kunyura mu bice igenzura, ndetse mubwira ko itazigera ifunga umupaka wa Gatumba Kavimvira kugira ngo rero ubucuruzi hagati ya Bujumbura na Uvira bukomeze. Ndayishimiye we yategetse ko uwo mpaka uhita ufungwa ku ruhande rw'u Burundi ku mpamvu z'umutekano. Ubuhemu yagiriye abanyamurenge, akemera ko ibitero bigabwaho bikoresha drone zihagurukira i Bujumbura bwatumye atizera ko ibyo AFC 23 imusezeranya yabikora, koko akomeza gukoresha inama z'igitaraganya mu basirikare bakuru ngo arebe icyakorwa, ariko basanga n'amahitamo yandi usibye gucyura abasore be batsinzwe. Imodoka n'ubwato byatangiye koherezwa muri Uvira na Tanganyika kuva mu gitondo cyo kwita cyane Ukuboza. Abarundi batangira gutaha nubwo bamwe bakishahisha hirya no hino muri Fizi na Mwenga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbashimire, mbifuriza gukomeza kugira byiza, murebe koko kurya nsinjira mu subscribe mukandeho kunzogera, icyo bivuze ngo tukimara gutunganya amakuru yacu ibiganiro byacu bihita bibagera.